Phineas imana nkwatani Nteto cha Weru Thaa Mugwanja gikundi kimwe k'engwataniro ya yuthi kuma Nteto ibete muna kwariria utungeria burabu kwitha bukioneka ndene ya kaunti ya Meru bakeria ndukembere baba ugite kwino kwa muno bachi witi na mbere kana mirandi kinya witi na mbere kuma ni ana ntakuretano ire kwithira ikioneka ate KMCAs na kinyangabana wa kaunti ya Meru nerapa gwite kinyamoira ne yengwira bethirite baikira wakaita ka campaign utiyo kinya irambereria mwankira nende moira kirigia katwende hii gikundi kimwe kia mbeu mbithi kuma wandine cionthe gicone bori na rietwa bunge la vijana ni basumiritie na kugana betete na mbere na moroto jojo gukiria mbeu mbithi kuba mataro amwe na gucokaniria kanyo na gukaniria bari bongo na kwebera uthao bora butuma abaingi ba mbeu mbithi gucituta ndane na utumiri bwa ndawa cia mbugita tukara muchemani na twa ku discuss gwita na mbere kwa gikundi gietu kia bunge la vijana kiambirie mwaka muthiru itwenderete bwega tuna mantu maingi youth itone tukagwatanira tomba iguciukirie nyatike siasa ke kinya ke twinthe tugwatanirite tomba uciukire na njira nyingi muno in terms of job opportunities ore unge tomba kuthithia twi vijana tukatigana na mantu ja maingi muno kumandawa no most of us by engaged ke drugs muno twezire in conclusion na tuona itubatu form gikundi giki kenda inya tumbo tethia nyabara bangi batu ciumba na batu tukoromba inya nene beto batu tethie batu support inya financially kenda tumba gukira tukengekira kuwa kira tugitatwe bunge la vijana katwe bore youth leaders ikwethira tukiumba gutonyania na ntura tukiumba ku empower youth wensetu tuboni umuhimu ura tumba kwethira twinde turi amwe ukethira youth betu tubeita kimandawa ja kulevya na kinya tura irabune tubeita kubomba tonya ke biashara yomba batethia muturire ne jwao kwa atongere babe Meru ara bari uretha wingava ari ori wongwa kinya wetha no opportunity njotonyere gikundi ne ke notegere ombe kwithira okitethia gikundi giki na inya na idea ire komba gukikinya mbere kuona ryo mbeu mbithi baba bari wankusanire sitita na mbere gukujira kaunti ya Meru gatete ka gavana na MCAs itumite muringi kura karinge kanene jonto mawira na gavana na MCAs jara bekiri gitara campaign mwankira na ndija tambire kuingo jonto wankusani u ba kiromba na ndisu no ntaira ya mpwe na kugwatanira mbere ya kari batambire kwa gitumia kuringa kura awaipo gavana na ma MCA jeto weshimiwa betu twabuthurire kenda tomba kwithira tukiomba okuria ndene Meru itukuromba urabombe ka bombe kugwatanira kenda Meru tomba kwithira twikuria mbere na inya twingwa to ya youth tombe kwithira tukona beneficiary tugintu tukomba kuona gukurukira kibabwe kethira itenda ira buketha bwe nacio ciangavana tombe kwithira tukiona tenda kuma kingavana MCS betu na governor bagwatanire kenya tombo tethe kanyo tutwabathurire kenda batutethia na ndebu ninkuromba kiakwa bagwatanire kenda bombo twitira ngwene nya kenda bombo tethe gikundi ta giki ende bwethira bathukene stiro tu ayuthi tugatura twenyuma utino tukomba okuria ende bugwatanirite kinya batu ayuthi tukomba gukira na bukomba kwija ke batu bombe gutu empower itukoromba muno nya nkucanire ciendene ndene county kenda tumba kumenya ore ikathira no tumba kwithirwa itwari na expectations inene muno ria twari siasene leaders beto bomba gukita gututethia na inya muno na ndi tukeja kwithira twina unity among us we and our leaders tomba kwithira twitethania na kuinuana haraka sana bwakenda 10 na kurikiria mbunge la vijana ne barombete mbeu mbithi bangi kaunti ya Meru gutonya ikundine kana kugwatanira nabo ni kenda bageta rugendo ru na moroto jumwe na gukaniria romba most of youths barabe na uome bombe kujoin gikundi giki through our able leader here our chairman tombete gukinya tukinyete bethe atukwa tuna expect lakini itokatha murungu muno ikyo tokwere nya brabange bena uome bravo join na drug abuse buto join kenda tumbo tethani umoja ni nguvu tengano ni udhaifu kwa kuhimiza vijana beyond the ndene Meru buto join you get to know about ourselves to social media now bunge la vijana bwatona buto join we have numerous series of meetings twejete twe wandi cha Meru cha bore constituency wandi cho ithano tweja twigwatithania na kenda ora tukura tomba ku unite Meru iri onthe to unite Meru onthe na atongeria okurukira atongeria beto bakomba tutetheria tombe kuthira tukiagara level wingi na to unite youth ba Meru county bonthe
tukomba kwithira twina takari aria kwagara kenda riu tumba kwithira tukomba kwithira twina mbagini ki national level. Nkiripotera Weru TV kuma Timau gicigona kia Buri mbita mawira kirigia Nangilo kuoni ati gikundi kimwe nende kumantere chia Tiania West na rietwa tiwena ikiwatanirite na mwenyerire Njeru Mithika Mzalendo Kiriwandi bomite boba buthetie ni kenda kumenyera rera ni mutaratara bakwa nendi ukomba kuguna bo kada raboriti anto kinyakaite na kakambura kuikia kanya kana Witoria Kiriwandi bomite Kelvin Kimadi na moro tuyo kumenyera rera muno ekundi kimwe yakyo tiwende jone bunge ketiganewe suomo na kariba untoku na kiapakija kiria kitongore twimwenda Mithika Mzalendo ro aromba etike muyumbe gembe South iba watandirite kiri thithia rimore awandibwa miti kuntu mwanya thwana na kinyantere inge mwanya jone bunge ukiuo atwe tuyana arua kenda tuwatanira na group tiwenda na antu batigania na antu ba Meru County na antu ba Kenya kenda tumba kuthiata mwito ywa rais nontu ba kuanda miti nontu tukianda miti ituku alelia Nteto ya climate change kana eta wa mabadiliko mantu ya weather nontu iathukite muno worantu baba kuga utibitu effect na kuringa na boni atimiti yeni yetume munoka itani akawa tubarumiri karamukine ndwanda shatiane mwanga kinyamiurwe moya omaburu mania washambura ekwana ndo nyinge iratware acho ni china mete muno ki volume na nyinge kinya ichiomete kabisa mibango yetu eneo iwahakikisha the upper catchment ka area era ina chemichemi roi ikumba ku rehabilitated kana era tuitana chunku restoration njira ya kwanda mitira ya rio embere ka indigenous tree species ya area ichi ya Leutu river Keleri area ya Thite na sa indinge chaura na manyambene imuhimu ento icho supply rorumba ukundwa area ichi andina mbere ruorora tukushakia kana oxygen yumake plants kwa utoka ya kuraga mite kathira turi atari ne wache kinya ruo rwa tukushakia bonge mite ne thaire source ya kinya pia kuria ya kara yanto ibare ya matunda kuma mite ne kithaka sana na batacha kwa so mute yo thaire nya yo endawa na bonge mite ne home ya wild animals kana nyumo irenge murungu ombete iraite aka nyumba na cio micie yo kana nyumba cio ciethera cie mitine so tukianda mite tumenyere tukumenyera environment atukwethenya tuiko creators with God mite impango mwanya muno nontu impango yubangi bura tukathia ta mite ukuma ntuku ya kwanda mwanka okura batu tutumita tree planting tuimita tree growing na ke component tree growing ikuma kwanda mwanka ukaria mute mwanka yo akura kou na tuina mechanism kana tuina njira ya kuthiata ura miti uyendelete mkoloki bakuria mwingi kumenyera miti yiba kuria kinyando anyinge mwanya cia kithirikari witura kiri wandibwa miti ye mbure neje mbere ikia bune ndei tukuromba antu bangi bonthe ba Meru antu bangi bonthe ba Kenya tuwatane kenda tumba kukinyila malengo yara ya kiongozi wa dunia wa nchi na challenge nene sana kando na drought challenge irangi nawe tutwithera twikulukira kiri ukuria miti katuta itigeria muti ikiremera oyabura twanda mwa kana mpempe mundene so miti omba eto atirima mtu eta ende kumaki ni boundaries cia munda yawe nkiripotera Weru TV kuma Tigania West mbita wa Kelvin Kimadi na orenku chanyo ati atikanga bana account ya Meru na kinye MCA bambunge oyedrite gita na mbere koneka jurebi direte biyo kane atibobungwa nende account ya Meru kedra gita na mbere akiaria nende kinya budget ya account wakiri homokuma ntere chegembe nedrite akiaria kiontubona kwa ngabana akedra ina kaita kakaumo kende kuingia ontubo nyaredrite akiwa kinya mendekelia na burabangirite Ameru bukedra bukira makuingana kidira budget yetethira ikuruka kwa nembunge ya kaunti ya Meru.
Budget kwa tuika teukulu kwa nema MCAs eu ike doi a very huge implication ki urutingu wangu yevo adirikari ya Kawira Mwangaza na itukumenya number 1 ki sheria sia ki katiba na sheria sia Public Finance Management Act ni tikiritie governors kwithirwa baina mbesa 50% cia kurongomera uritibu ngui na 50% ingi ira ya development kutuike ni pending kitha kwina issues use ya budget kulukwa ni MCAs kana kwina any other issues ira ko touch on development agenda. So MCAs kinyaba karea okilukia budget kwina ka avenue kanunu karaka itikiria Kawira Mwangaza kuendelea na ngwesi yake, lakini ngwe yu akaendelea sio itithro 100% nontu kutithro kwina maendeleo na kutithro kwina projects, kutithro kwina budget ya projects, na kwa hivyo kutina budget ya projects iko maanisha MCAs paketha bakenja ila Kawira elinya na ilinya ya kuwa reuna nde bakaomba kuria avenue ya kumwimpeach bakiwa utengu ya kuruta kana ute projects kuendelea si ongoing kithirikari eu ngino kone ate akaribantura ye kigioni rere munga iba kudeta niwe nyange bo maruke yarabakuwa nendi yaete mpanga kirbo bakeriba weta kaitene kadhanu iba ichomete na kurimana ruwe endi kinyambura ekura bire bionde nendi barimete ibe nyange itwe iba kuri arwanyiro kumenyera nyumoche kidaka KWS otunyera notira iba kurigeria maruke ya amwe na kubare adara irapaba ikirite Martin Mugambi na kulikidia Wirigiro bwatori bantori akagioni wandia chogoria baguketha na kugia na maketha kagita kaita kaboringite iga bobo ikumania na ndanga magana ira cia baithukire kirinturenu kuma kagioni twagagetwe ne ndanga ire tutagorera suburia riko ikaria kawa ikaria ngandania ikaria mbembo tariu ni ndilandite na mbemba jiakwa ni irairite jionde irarire buruni mwanganga kinyanga ya gwakamania nikenda itige kugitatea kiriro gia tori baba gikinyerete andiki bande to bariuga into biao bia mbura na bira bandite kwena roje kabi kwenyangwa na utire gento gikubwa mindani enu ndakora ndandete tolamba twakwa twaroje nteka mwagundoma tolenda dirikale no ntonebu twinete bwanda ngaiwi itorairerio ogwa ntoma gutinda gukae torairerio ne torairerio aba togakua ne ora no ntona ijao kana tutekwona go tromia kanyamogu ende ndanga yuko gweto nyaga goro baba igo tabaria kai kuria mbemba jiao jetu mbozo kai guka mbemba jiao jetu leule dirikali tugete nambi na munene atomba gutethia tio no ntoni wenga atomba gutethia bau tio ni kwanza ndi mukuru wanjurie ncheke ntenda kona na bako bakithina tori baba bakiugaga kabareterete na bari na wirigiro baguketha kirimbure no bariuga gutie kyo bakwona na kwaguyura kwao kari kathi na mbere kubandira nkunyo no nto bwandanga ino iroka jikatwanga migitora ndi ite nkolo riu ne torenikite buru toruga antu bakainda BS beze bakamate muri jao no nto bala ukamata ne tokuyuraga na tukaoraga na tukanauga gutegu tukagithora no nto ne baba gete kujira muri jao migondania nto atogwa ne mpara au ntolani au twana togokwe mukulu no kugona te komba kuruta sauti ne ulai bakeukia nyamu jia bakeiringa idi ende batutigire no kamusaada ga kurezaga no tutare guo na itulaandire tweterere mbe uja dirikali gutembe utulona tweterere fertilizer ya dirikali tio na mbesa jia kugura gutijo tukuona muthia bauritie thirikari kumba kubaraithĩria na gutigira nthang'aino ikwengatua kana kuthukirua makinya marama batĩri tiga kubanga kiam tuyurumukania na ndanga ino jiao na bale ga kwezera wegwe bale kwejana nyamu jiao omenye ne tukwikira kiolo liko tuba mtele sindano jia kiolo ne buije boy muntagwa jia kemelo ende batekaurie ne baba mta twamta mala kagioni nuntu bweulala twinalyo ke reportera Weru weekend kuma gicigo mbunge kya Mara
mbita wa mate ni Mugambi. Na nikumira kinda tunende ya Thaa Mugambi tukona kanyaga kunoka ende ugeta kuraya inchokerete na Nteto ingi. Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cia mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya Thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana ringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro on tuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane witia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Uchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingethi mukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Na tuchukere nende ara kauntine arimi kauntine andarakanithi bethirite bakiora kwa weka muthithu kinyumba cheweka muthithu nicho SACCOs bone kenda kwiguna ukurone ontobraveri nende ni onkanjira ya batetheria kinya kwebukana na ukiani ontobrabatariritu kinya ni mabisa mwanya ndene ya kaunti ya Tharakanithi. Nasumbua watu duniani ni kwamba watu watake muchemanioni wa kuthomithia arimi kuma Ntere mwanya cha kaunti ya Tharakanithi barana kiama ya kuiga muthithu ya Southern Star aramukaririgite wa ngwataniro ya biama bibu kaunti ya Tharakanithi Julius Riongo auritie arimi bathungire biamani bibu erenjira ya gwechwira kigina ya kubawatira kagita ga ukurubwago kuringana na Riongo arimi bainge ibarejaga Kenyamara rira batindira baremwa igwechwira bia kurea kana mbia kumania na kwigwa bataigira muthithu rira bari na kainya twe saving jonto muntu ne savings ndegorwa yoa muntu ne kira sevete to save ga jonto bwai ne kenda to gomba gutethia to gaitethia na to thethie generation shetu na maisha yetu ya rojo de ya bui jonto te to kauga mukuro miaka 92 aka matandebe mwekawa aka matangere ni area alitaigano akurubetu tuchireni for tomorrow. Riongo nareganite na mathugania mara akuga arimi bainge ibegagwa bari namo atena arimi ba majani kana kauga gake baomba kuthungira biamani tabibu tucoke tugiatiri kauga wira uturitaweria wa nguku wa urimunde turuteke biashara to mwanka betere ndiwe kawa kaneria kena gasevu to tole magadigo to tugita nguku to tole metangurwe turienda urimu wetu turime uri biashara nikenda tukona mbeca kureta kwa SACCO ni muthithu wakwa nikenda uganteithia tomorrow. Kagita waku aramurugamiri wa kiama kia Southern Star SACCO wa Shirandegwa auritie arimi bahegitagire insurance ya ugima bwa mwiri bantu akwendagia ndethia ciago kana maketha mamenda jago rira bajua kenda bona mbia cha kurea cibitari mwana no arare ng'ombe riau kana mugakuru ajue ng'ombe riau ukamiendie gikomagwa ni undu utari na NHIF utari na NHIF tukauga ukagwa SACCO twaranirie wethwo tena mbia na kwiburi ucio agambia
igambie uka uge ndira NHIF iria nirejete ndira NHIF pension nigitete atia nejete Nkurukina bauritie bakijukagia loan baigagwe bari na mubango umukinyaniru wa bura bagatumira mbia inu batikajage gutumira mbia inu batari na mubango bacienyangia na batikwa kenyamarani nuntu most of the time bia cia kinya muhuko itemenyekaga cia loan na cia kuria cia kweruta rukungu cirigi ici nĩ cirigi kana imenyaga kumenya ukariba uririkanaga ri waringirwa thimu kana ritwa gitu ukauria kada gitu mbia cionthe Nkiripotera Weru Wikendi kuma gĩcigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishima. Na michezo ya FKF nithirite tonya kiumia kivyele michezo ithirite igitana mbere na timu mwanya chumbite kuchemania na kuthimana inya. We played last game against Bandari. Of course, anxiety will be for the players because we conceded in the last moment of the game. So today, you see, it's a matter of we keep it 0, but we had good moments in the game to get a goal. I can say still we have to create that fluidity, the creativity, the composure closer to the penalty area. Once you get this thing, we'll be good to go. So until this moment, good development of the game, no conceding. Yes, the reality is get the chance, then you punish. You could see in the second half, we had 3 clear-cut chances. It's just a matter of composure, not being in a hurry in the penalty area of the opponent. Then we win the game. Of course, the league is a marathon. It's a building up moments. So for me, the reality is our second game, we get a point, we build from it, we move forward. One thing, I'm happy with the team because, put in consideration that this is our first game and we're playing a team that has already played their first game. And again, I think it's a project that we are trying to see that we get something out of it. And I think 1 point for an away game, I think it's a good starting point. I think in terms of build-up, first half, we were superb because under pressure, we were managing to come out of the pressure. But now I think we need to progress to the next phase to see that we work on creating chances because I don't think we had a good number of chances that we created. So I think it's a job in progress. So let's see what happens in the next game. Na kuma kinda tunende tukudatuke kera gatanta kinda tuchetu mkadho na nchano tubakwithirwa watanirite na batu kinda tuituke tukatanira ringi ntukaruke mubango kukendi ukethirwa gita korana ntukuo kanaka ndeka inkai kumadai ukethirwa kinyalo ni mubango ya kwaya kanisene Mbeto Phineas Imana.